U-Andiswa Zungu wabhekisa amabombe eNkandla esuka Mgababa ngenhloso yokwenza ngcono imiphumela yakhe kamatikuletsheni lapha esikoleni samabanga aphezulu kwaNgono esigodini sasemfongosi. Kodwa-ke kulapho-ke amaphupho akhe afike ashabalalela khona, njengoba-ke esenezibazo umzimba wonke. Xolisa lokhu kungenze yabo ngesikhathi sengibona bebhala khona la mobile efonini kuvela ukuthi okay sesihambile i-last walk. Bengazi ukuthi this time i-last walk yami kube kuyinto engiyaziyo ukuthi ngiphokophelephi. Ngitheme ngibone sebethi bayobhala ngibafisela inhlanhla ngazi ukuthi nami ngabe ekhaya bayangifisela manje. Uthi-ke umqasha ehlala kuwo ongasaphephile njengoba ubelahlekelwa impahla imihla namalanga. Uthi-ke wabeseqoma ukuthuthela komunye umqasho okuyinto-ke engehlanga kahle kumqaphi wemqasha ehlala kuyo. Uthi emva kokuhilizisana wabesemlandela wafika wambhunyela ngamanzi abilayo. Bangena athi ya angithuke futhi athi sengifikile uba into ethile. Ngithi kanjani manje ngoba mina ngikaze ngithuke. Ngisathi ngisabuza lokho ngithi ngiyayiphendukela ngiyangala khona idesk elikhona endlini yami kade ngifunda ngale busuku. Sime ngihleli nje la ngithi mengithi ngiyakulona ngize ngento nje ngehlala ngemuva la. Umsolwa kunguSimfiya Nombuso Ngubane wabesekhalelwa ngamasongo kaSigonyela mhla ziyi-19 ngenyanga kaNdasa nonyaka. Wavela enkantolo wadedelwa ngebheyili. Kodwa-ke umndeni ka-Andiswa uthi ubulokhu udumuze njalo ontwini mayelana necala. Unina wakhe uThobile Ngcobo uthi kumele ajeze umenzi wobubi. Angase asizakale ekuthini-ke noma engasafundanga kumatikuletsheni mhlambe khona college ithile mhlambe angafunda khona aqhubeke nezifundo zakhe ngoba ubethanda ukuqeda isikole. Umne wabo naye ufunda khona kwaNgono uthi inzima impilo uma ungumfundi wokufika kuleya ndawo. Kusaphela isidala sakhona ukuthi nje umufana nje uhlangana nensizwe endleleni uyaxhashazwa. Yabo. Ngoba khona lokho nokuthi bethanda ukuqhatha bayaniqhatha. Umbuso uthi leli cala ke lizobuyela enkantolo mhla ziyisikhombisa kwephezulu nalapho-ke kulindeleke khona isigwebo. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa, nginguNtando Mnyandu, eMgababa.